Pa sad kad me to pitate, čini mi se kao da je bilo prije 100 godina. Sad se moram prisjetiti jer dogodilo se brzo, nitko nije točno znao šta je, čuli smo da je neki virus probio u Wuhanu i da se moramo paziti. Eto, ja sam gotovo odmah na početku sam čak i mislio ići u Wuhan pomoć jer sam čuo da ima puno onih koji nisu mogli i bili su u izolaciji, trebalo je pomoć ljudima, ali su mi onda moji Kinezi sugerirali da nije dobro da riskiramo život, nismo mi doktori da idemo tamo pa smo onda odlučili na neki drugi način pomoći jer sve su se zatvorile tvornice, nije ništa radilo. Jedno sam zvao jednostavno kod svoje prijatelje u Hrvatskoj da pitam za maske. Tako sam uspio 20.000 maski dopremiti u Kinu. Zato što Kina je, kako je bio karantena nastupila i lockdown, onda nisu radile tvornice. Tvornice koje proizvode maske i sve ostale zaštitnu opremu. I onda sam biti zvao od Brazila do Amerike svugdje, a onda sam probao i jednostavno je bilo teško jer nema toliko količina. I onda sam našao jednu ljekarnu koja na veliko otkupljuje i ništa, zamolio njih da prodaju i prodali su mi oko 20.000 komada. Mama je dosta pomogla. Mama je poslala to odmah avionom, prikupila odmah te kutije, su nam dostavljene iz te ljekarne i onda je ona s kolegom otišla to u mali kao neki kombi, jer to je bilo nekih 8 velikih kutija. Blizu $500.000 RMB-a, tu negdje. Što je to, mislim, meni je to onako ništa, jer ima puno većih onih koji su puno više pomagali i pomažu nego ja. Tako da mislim da sam na nekom početku i da je to jednostavno normalno. Kad je kod nas krenuo u travnju, u Hrvatskoj i Europi, onda je kod nas falilo isto maski. Onda sam samo prebacio poslo iz Kine u Hrvatsku. To sam prikupio iz par svojih izvora i studenti koji imaju svoje poslove, studenti koji su u mojoj dvorani, koji imaju svoje vlastite proizvodnje i biznise. Tako da sam se ukupno negdje oko 80.000 smo poslali prema Hrvatskoj. Mogu reći da je obitelj, mi smo imali rat prije 25 godina. I onda sam ja vidio biti kako je moja majka i moji roditelji kako su pomagali tim ljudima u gradovima koji su bili napadnuti od strane agresora, davali im smještaj i sobu da mogu prespavati. Vjerojatno to i od toga, a eto, prirodno mi je to da sam uvijek htio, ako mogu, da pomognem, jer mislim da je to svrha. Zaraditi novce samo za sebe, imati za sebe, mislim da to nije pravi put. Mislim da ako se već može zaraditi, da se onda i daje onima kojima treba. Ja ne tražim da neko ko dođe u moju dvoranu da bude prvak svijeta i da bude profesionalac. Ja tražim da se on izgradi kao čovjek, jer danas sutra taj duh sportski će ga izgraditi, njegovo samopouzdanje, njegov karakter. Sve prepreke u životu što će mu se dogoditi kasnije i u poslu i u obitelji, lakše će to prevladati. Uvijek mi imamo još i vremena pomoći drugima. To uvijek.